Biden. Kako Momone Koobi adwene na America said daga. Ebusuya wa kwa bion fa bra Ghana Nsem TV eso. Ebusuya mesere se obe subscribe to channel no e de amaye. Se be posti ne mabesi a onsa betinya kana onye bia hwe. Enso wo hwe direction na aban no e de oman no e kwa na kire se e direction e be buayen direction na omode abrochire niam di bi e ba Ghana. Enso yesi konkonte buaye den. Kako Momone Koobi adwene na America said da Ghana for tim, especially youth. Na youth yet me atena se NDC for say omoba 24-hour economy. Adwuma ba ako. Edipa miensa beye we kɔ no opon ana we akɔ. Abra ye nim John Mahama say odi kan beye o mampanyin no anase for teacher for e kira ade enfie maako miensa. Otimi tua aboso miensa pɛ. Sa ba agye no me na me ka ho bi. Eno na mama mpɛ John Mahama asɛm besi ne. Sa bra fe no ma wie school a me ye me service wie ye na me to aso akira ade. Ye adwuma 3 years. Otua 3 months pɛ. Ye ni Mahama record we so anu eba adwuma ho asɛm magunu adwuma ho asɛm a onfa anya hwee sabre na magunu eye dede se ye hia adwuma aye no o ka kire se wada na odwanfunu nti onsuro sekan demonstration ene niam na yekoso no onfa ho enso ne yatimi atena ho amasa nipa we ya bedadae so oba o the 24-hour economy beba na adwuma ba ko nipa miensa akọ enipa ade no eye ba akọ pe just one stream mpo wosi wantimi ntua ka wantua adwuma efo ka obedada o ka kire wo se adwuma ba ko nipa miensa be na watua obi aka pepepa na watimi agye adi wenti na me kasa adwen no eye Koobi dawadawa kako konkonte banche ene bode kenke adwen a na me di kapa adwen ne ma adwuma adwen ne nya adwuma yiye eti obi a betimi abedada including obi ti so mampanyin dada Mahama odwanfunu no yetimi ma no bedada ne agye na di so no na ye Ghana Messiah ene ekosi sen Ghana mabunu Ghana fo nti uba no ahye video no why se na nkofo hu de ekoso ewo tolono ha sei omo traffic regulations so de omo di so yie papa na oye list na o traffic line no a asamato oye list na o tra wo fie ne de obela brew wo betua samahu na omampanyin dada Mahama dada yen se 24-hour economy na sansa adwin ni nya adwuma nti Mahama enim ne record no ni ade na di and how far Ghana youth ekosi san adwuma ba ko nipa miensa no ma hya ase ya na esemo a enipa we gina political platform so eye nanim sade ono anu frɛ no ho sɛ dwanfunu no e kan sɛ galamsey obebra ye campaign sɛ eye emotional campaign sɛ Akufo-Addo ye wicked achemfo no kra de omoto omudin sɛ achem ho ye galamsey headquarters na Akufo-Addo ne NPP aban Dr. Baumia in paponefo nti na galamsey koso Ghana for me bisam galamsey na kosi sen someone say adwin na nya adwuma aye kwaje Mahama di nipa ne anim ne dada sɛ wo ya azan kontompofo ansa adwin no anya adwuma nti agi omudi ye galamsey na kosi sen enanu ya agona ho baabi mi refi kroni din Ghana water treatment plant dam no omatum because ukohwe de nsuo na ye pa omanfo omo ho no mo aka omasam say before 2025 na nsuo ne ntesa but enei nsuo na ye dika me ya sure sama hu video no omampanyi dada Mahama ya ka say ye ono a obe declare state of emergency edidi na nado atem ama Ghana esanse ya adwen no enya dwuma papa nti ye ginu diye ene oba ya na osate up gold board ana ode ne doba sami jamfi kwatena no abokfra keto na wanya adwuma da enso so start ya adwuma oda ye friend sen Range Rover no mu no ode no koto ano ena Ibrahim Mahama ene Azuma apre na japade ho ni gold concession ho na ye katrem say Koobi ene Momone boa na wo se ayedi nti okoto aba editia the New Patriotic Party ene Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ende Koobi ni Momone yate so ana Ghana ni adwun of form to the stand say there to aba MPP LUC and CNN
reporter say Ghana is the only country poor people reject something that is free. Tiasima CNN reporter ne kan yo say Ghana penny on maya enyafo reject idea e free ampa no krenso. Now on maya yetimu a timamufuo no endwene mpuntuo endwene oman ne nkanko na de omodwene ani Koobi ni Momone de omodwene ani se dokono yentime nto Mr. dokono mo ba ne so ate ana de bi Africa na price no akonsoro eno nti eniema odina so to aba no omo ba ye ne mu bie ni ho asesa eniema na wo se ne bo aye den no omo ba ye still ne bo na aye den Africa de yesi yeton ade mpo a yento o yeton ade mpo a yento me say ebi mo kwan pote $10 na wo soro no na mo to ade se yen na mo $10 na akofom omo so go do porter import duties any COVID levy no omo go so tuya eno nti na reset na John Dramani Mahama say or reset no e wo himfa the reset no e wen you see the reset is not resetting. I'm telling you, the reset is not resetting, and Ghanaians feels like they have been scammed by John Dramani Mahama, the man who lies to Ghanaians say COVID and Russia Ukraine won't affect here. Okoshia eye ewiase mpanyefo de a o say e affect here. Okoshia ewiase for mpanyefo de a it tells them the truth say Africa Ghana can only be no COVID-19 ye. But when it comes back to Ghana, I say nah, nothing like that happened. Like nah. COVID now hard, it was okay. And you see, there are people that they will believe in it. They will believe in what John Dramani Mahama is telling them. And that's why we are where we are today. When say NPP abai di gu on man ko de bo am man na tumpon. Udi Koobi ni Momone achi. Ekoto aba di tia om. Ende Koobi ni Momone ne buo no egu so kosoro. Ende hwe school am pese mo twa mu nti. Onwo de omo ye. School am pese mo twa mu nti. Onwo de omo ye. Na no ne be kan ho asem later. No, be kan ho asem later. You can't want him. See, my one in Daho as a Ghanaian. You know, on my neck uncle. I buy your body to shape papa by my own young son for so. Near your bed promise so Koobi no money. It's not saying I go upon Crown Bible crack, I say. And quite near your name, and then you don't have money bank. That's something like that, yeah. So sometimes you guys want you to come kakra. I'm on fan part the papa ebe buam. Monchilo kom kakra. Fan part the papa ebe yeding. Ebe buam. The papa ebe buam. That's what you guys should be worried about. Ebusuya, haya Ghana Nsem TV. Mr. say video we share no bin san kebi. Na obi nso hu se ne wiase no. Ene Ghana no esi ko. We nso subscribe to channel on my